si nyawan ni pan nakaliang ni kami mengiyo jintip KSU likely satu KSU nak tanya mafumram bila pelong yang ni ga dinaki mentasi dan ga sit in demonstration ban dawa nak sokar bakariban aino ya ga civil subdivision yang mafumram blok ia pangpe ya ni jing dawa ni suku bah ni jing dawa ketika basunrim bat mukam ban ai di kesian boleh mengetip ni mafumram blok ketika blok larim apa jenak makhluk bat kami jing dawa kami syuk bersemai dengan Kristen memusyua dabun le dawa ndrei sokar wei hidin ko wei ki laskap menti patimsun la hitstep ya jing dawa tingis ngu pertoi ke KSU persim yang kena lenti menyelam ipat ba bat nak takadau ni isngu ban nak kalian kini ru jengkam banyak snok tilang naik di kesian nang ba ini jing dawa kana bosiso ni ketur ka bosoka bahkan senyap bagi ipat ba ki dawa ya ka hok kenti bal ba dak jing don jok ni sebut division kana ni rap ba kada e ipat ba jak tiga tan ba ipat ba population ru kelabun ketika blok isnung kita bon kerja kalau berjengai nak Shillong kepalung ka minta ka district headquarter joni di lorong iyo nak civil subdivision sebon bagi kam kiba bari amo bagi la pendep civil subdivision gila la pendek kata tak kalau ka wen gila akan macam ya kipat bahi bat kan merah mo sebon jing toy ya ka blok ya ka tanya kowe di nama kata ni singu tu ba kedon jing nak kalian KSU kepala pesyang dawa ya kini di jing dawa duduk kisnem arja arpo lek sokar hadu mata kim sunala perulong bal wala ki pesyang banyak kendu ya chief minister banyak keren kalau kini jindawaru unsumla ikor setelaki terdau kini ka pelong ki bagaimana kini sini bat ki la yaturu ba ada kadon ke bong sunla sesok nak jing wan juki hani kira ban simpan de ki kila te terdau nak kalian jemiru ni ketu ya sokar bahkan simkiai kan kakam bahkan penulung ya kan jindawa kenang bahkan no jing toy ba ipai baru jadi masuk tu bahkan kakam kalau kakam hi nam tajoki kinya mi hikmat mo balada kelong jelam jongno ru kamtam bahkan kesu dalam puni hikmat kinya ban banyak simta ban akhir di kesian pura bat kani kakam ndeiru manu ban sim kabu pada daki no seng ne daki no political party kata kam dei markani ketika kami jong pai ba bat mungkin nang sunong jong konstitusi bat jong ka blok hi ko ni jong kam banyami renti lang banyak kesan ya kami tindawa tang kita ngi kuang kumpau nak kena jong bidau kelak bandon sibun di kesokar kawai hidin kawai ki gumong mene ki menti ya kini tindawa wala diki i ba kemusunram kala dei kata kawai ni blok larim bak bahe ti kita lese kita bon di nong nyelam ki paham mencua ki mungkin pergi ingai penuh ban put pressure sokar ni ban bor sokar kan pek hikmat ni kalian lese kedon ru gajing bom mun nak sokar ni kata political will ban ai ka ek bo pai ba u dawa par kala lese kala bandon gajing bom siu bom yo jimuto mar ka sokar ke ba pakhat nam to jimutoi yala de kanom pek ya gajing muto ju pai ba nanti kadang hidung kami sokar hilang dalam nukan pecwai kecing itu aja empat pak. Hadirin kata, insawan pada kiki hadirin. Kalau dah kalong akan rekom tu kalong mata bagi sikap menti bagi menolak ben senyo kini kan kata pada dia empat pak. Amri tang mata seduk senem kan memang hadirin. Dia kata ketika kiwi ini kiwi ini kita bagi nak